Ja sam zapravo već na prvom dejtu bio toliko nekako začaran da sam pitao, odnosno rekao sam joj da mislim da će ona biti majka moje djece i moja žena. Poznali smo se tako da sam se ja prijavila za posao kod Davora. I nije ga dobila. I nisam ga dobila. Ko da smo oboje osjećali da je to to? Zaprosio me na Antarktici, što je jako ziheraški jer nema šanse da neko odbije prosudbu na Antarktici u toj čarobnoj atmosferi. Htjeli smo obilježiti to na neki svoj način, napisali smo svoje vlastite zavjete i htjeli smo ih izgovoriti u društvu naših najmilijih, najbližih ljudi i to u prirodi. A što sada? Pa sada planiramo jedno veliko putovanje. Putovat ćemo godinu dana oko svijeta i istraživati ljubav u raznim kulturama. Znači, posjetit ćemo pripadnike najrazličitijih društava današnjice, od plemena lovaca sakupljača po Africi, Amazoniji, Oceaniji, pa sve do najmodernijih društava i tražiti zanimljive parove koje ćemo intervjuirati, snimiti njihove priče, postaviti im isti set pitanja u potrazi za odgovorom što je to ljubav.